Jovana i Srđan. Ako bi vam neko rekao da je Voždovac na Kefaloniji, verovatno biste se malo zamislili, ali zato mi ćemo da vam ispričamo ovu priču kako se na budućem letovanju ne biste iznenadili. U sklopu obeležavanja 150 godina srpsko-grčkog prijateljstva u gradu Liksuri na ostrvu Kefalonije u Grčkoj jedna ulica dobila je naziv Voždovac. Kako se sve to dogodilo, to će nam ovoga jutra ispričati naš gost Aleksandar Mirković, predsjednik Skupštine opštine Voždovac. Dobrodošli. Bolje vas našli. Kako se to dogodilo? Dakle, mi znamo da postoje ta bratimljenja i prijateljski odnosi između gradova, ali nikad do kraja jasno šta to zapravo znači. Kako izgledaju ti bratski odnosi? Pa pre svega na samom početku morao bih da istaknem jednu jako važnu stvar. Dakle, velike zasluge za bratimljenje Kefalonije i opštine Voždovac ima počasni konzul Srbije na Kefaloniji, gospodin Viktor Uhotas, koji je bio beogradski student, koji je studirao stomatologiju u Beogradu i koji je svoje studentske dane proveo na Voždovcu. On je svoje iskustvo i svoju ljubav prema Srbiji želeo da pretoči u bratske odnose, naročito što Srbija i Grčka tradicionalno imaju odlične odnose. Međutim, ono što je posebno bitno naglasiti jeste da je Jugoslavija 1953. se našla Kefaloniji kada je Kefaloniju zadesio strahovit zemljotres u kome je poginulo preko 500 ljudi, a preko 1000 ljudi je bilo povređeno. Naime, tih godina Jugoslavija je obnovila i izgradila preko 50 kuća na tom grčkom ostrvu. I kada je ta povelja o bratimljenju potpisana? 1995. godine je povelja potpisana, da bi konkretnije neke rezultate tog bratimljenja se desili tek 2009. godine kada je opština Voždovac na teritoriji mesne zajednice Jajinci dobila 4 ulice koje su posvećene Grčkoj, Olimsku, Atiku, a pre svega 2 Kefaloniji, dakle Kefalonijsku i Liksuri. Dakle, od 2009. krenuli su intenzivni radovi i saradnja između ove dve opštine. Sad ćemo našim gledalcima da kažemo šta to znači. Koliko Voždovac ima stanovnika? Pa preko 200.000. Preko 200.000. Kefalonija ima 40.000 stanovnika. Da, 40.000, od čega 2/3 stanovništva živi u Argostoli, u glavnom gradu, i u gradu Liksuri. Da, ono što je interesantno da recimo ovaj deo Jonskog mora, zapravo Grčke, nikada nije bio pod turskom vlašću, da je mletačka država imala veliki uticaj i upliv, što pretpostavljam da negde i civilizacijski ih usmerava na drugu stranu, taj dubok kulturni pečat, ali i ekonomsko poimanje stvari, pomaže da saradnja dve opštine ide u određenom pravcu. Kako sada vi to koristite? Dakle, kako se tim sporazumom o bratimljenju stvari odvijaju na dobrobit građana? Pa evo, hvala vam pre svega na ovakvom divnom uvodu. Ovo je naša prva zvanična poseta bila, ali smo već uspeli da pokrenemo mnoge tačke saradnje gdje bi onu saradnju sa papira pretočili u konkretna dela i uspeli smo da izdejstvujemo 3 konkretne stvari i 3 konkretna plusa, pre svega za građane ove dve opštine. Naime, prva stvar, krenut ćemo te, da kažemo, najmlađe i najmanje, jeste saradnja naših privrednih komora. Dakle, na proleće 20 najuspešnijih privrednika sa teritorije opštine Voždovac će otići na Kefaloniju i tamo sa svojim kolegama pokušati da naprave dogovore i naprave određenu saradnju. I druge dve, za mene najdraže, jesu saradnja između naših studenta i đaka. Prva stvar je razmena studenta i đaka između Kefalonije i opštine Voždovac, koja će se svesti na to da će naši đaci i studenti odlaziti u porodice na Kefaloniji, provesti tamo određeno vreme, upoznati njihovu kulturu, običaje, a zatim uzvratiti gostoprinstvo tim svojim vršnjacima. To je prva. I druga jeste stvar koja je izazvala opšte oduševljenje i kako na Kefaloniji, tako kod nas na opštini. Od leta 2018. godine svi đaci generacija 17 naših osnovnih škola sa naše teritorije opštine Voždovac će dobiti nagradno letovanje, putovanje na Kefaloniju. Pa to je sjajno. Da, sad sam htjela da vas pitam hoće li Voždovčani letovati povoljnije od drugih Beograđana na Kefaloniji? Za sada najbolji đaci. Za sada samo najbolji đaci, ali ono što bi istakao svako od nas koji je imao priliku da posjeti Grčku je mogao da osjeti njihovo gostoprinstvo i ljubav koju oni imaju prema nama. A to nam je destinacija top 1. Ali što se tiče Kefalonije, oni imaju baš specifičan odnos. A šta vi kad predstavljate Voždovac? Šta im kažete? Šta izvučete kao najjaču kariku? Koje su to osobine? Nisu sigurno one koje Beograđani znaju o Voždovcu. Ili jesu? Znate kako, mislim da nemamo toliko vremena. Ja kao veliki lokal patriota mogu bi o tome mnogo da pričam. Ali pre svega to je Avala.
zatim rodna kuća našeg velikog Stepe Stepanovića. Isto tako, malo ljudi zna i da je Milunka Savić svoje posljednje dane i dobar deo života provela na Voždovcu. Pored toga imamo i nešto što malo ko u Evropi ima, jeste fudbalski stadion Voždovca koji se nalazi na tržnom centru. Pored toga imamo i prirodne lepote koje se mogu samo naći na Avali, ali ono što je negde najspecifičnije, što su već sad Grci dobro saznali i bili dobro pripremljeni, Novak Đoković je završio osnovnu školu na Voždovcu, Bora Stanković, tako da njih negde to najviše interesuje. Ali pored svega toga, njihova zainteresovanost za Voždovac, Beograd, Srbiju je ogromna i već imamo najavu njihove turističke organizacije da bi želeli da posete direktno našu opštinu, da pored toga posete i grad Beograd koji je zaista prepun kako naučnih, kulturoloških, sportskih i svih ostalih. Kreću sajmovi turizma po čitavom svetu. Naravno i Grčka je jedno od onih mesta gde mi volimo da se predstavimo, a onda februar dolazi kada ćemo i mi biti domaćini. To će biti prilika da bratske opštine dođu u Beograd i verujem da ćete tu priliku da iskoristite. Dakle, o planovima za budućnost. Posle prve zvanične posete Kefaloniji koju je Voždovac imao, ovoga jutra govorio nam je Aleksandar Mirković, predsjednik Skupštine opštine Voždovac. Hvala vam što ste bili u jutarnjem programu. Hvala vam što ste razumeli, što ste prepoznali važnost ove teme. A jeste važno, da vam kažem. Male tačke koje život znače, o tome je mnogo gostiju jutros dalo svoj doprinos. Mi idemo sliku.